हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी यहाँनिर घुम्न आउँदैछौँ। यहाँ चाहिँ रमा यता हेर कस्तो फोहोर पानी भएछ हौ। यता हेर सानो गर्न है पानी। यता हेर, यता हेर्नु त। आहा, यता हेर्नु। आहा, यो माछा। के माछा होला यो? के माछा हो यो? हाँस पनि अब हाँसलाई नि टोक्नु गा, हाँसलाई नि टोक्नु गा। हेर्नु नि त माछा के बिदा यहाँ चाहिँ बाउ छोराले माछालाई चारा दिँदैछ है। अलि अलि दिनु न। ओ माय गॉड, अलि धेरै धेरै हाल्नु न बरुत्त गरेर। आयो आयो। ला कत्रो हो? कता गयो है? कति गएर छ होला यहाँ? उता पो धेरै रहेछ हौ है। हेर सानो कसरी खाएको हेर। हो नेने गरेन, नेने गरेन। अब यहाँ मसिनो बच्चा नि टन्नै रहेछ हौ। मसिनो बच्चा क्या, बच्चा नि टन्नै रहेछ। तर कस्तो पानी ला कति गएर छ होला है। हेर दे जम्न त माथिबाट देखाइदिउँ। यहाँ त छैन। ओ माई गॉड, कति धेरै हो। एकचोटि त्यो यहाँको माछा मरेको थियो नि त है। कहिले पो एकचोटि मरेको थियो त टन्नै माछा मरे। के बिदा ठुलो हेरौँ न यहाँ। यहाँ ताल्ने कति ठुलो छ है। हेर्नु है साथीहरू, यहाँबाट परसम्म छ है साथीहरू। हेर्नु होला, यो ठाउँ चाहिँ तौदह हो कि के हो? माछा चाहिँ कत्रो कत्रो भइसकेछ। ध्यान चाहिँ दिनु न। अर्को माछा माछा यता छातो देखि
ल त्यो आइरहेको त सामान कति धेरै खानी हो त्यतै बसेर खानुपर्छ होला उता त घाम आइज म त आहाई फिर्मिरहेँ नै गरे भन्नु न आयो है आयो है आइज No. Oh, tahu order kan dah, kita tahu kan sudah. Chef full gift dah. Ali, share your gift lagi ni. Heru tu yang heru kau try dulu. Kita aja. आजलाई भिडियो यति नै साथीहरु है त हामी चाहिँ यही घुमेर रमाइलो रहेछ घुम्न आउनु होला तपाईहरु नि है अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्छौं पानी पर्न आँटे जस्तो छ अनि यसै ठुलो रहेछ अब हामी जाँदैछौँ है त्यो साथीहरु ल ड्याडी नौ ओ ल बाइ गर्दिन बाइ लास्ट भ्यू लास्ट है त तपाईहरुलाई मैले देखाउँदै छु है यति ठुलो छ के रमाइलो छ बाइ